Inyeshyamba zirenga ijana zirimo n'iza Fdlr mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zishyize mu maboko y'igisirikare cya Kongo FARDC. Abarwanyi barenga ijana bo mu mitwe yitwaje intwaro itandukanye bishyize mu maboko y'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC ikicanga muri zone ya Masisi kuri wa mbere tariki 21 Kamena 2021. Aba barwanyi 134 bashyize hasi intwaro bava mu mitwe itandukanye irimo CMC Nyatura ya Domi, APSRS ya Janvier Karahayiri ndetse na Nyatura Bazungu na Fdlr Foka. Beretswe guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru Lieutenant General Kontandima uri mu butumwa bukangurira abarwanyi gushyira intwaro hasi muri Masisi. Umuvugizi wungirije w'igisirikare cya RDC no kuvuga Repubulika ya Demokarasi ya Kongo General Sylvain Ekenge Bomusa Efomi akaba yavuze ko abarwanyi bashyize intwaro hasi nyuma y'igitutu cy'ibitero by'ingabo za Kongo FARDC. Mu magambo yagize ati abarwanyi 134 bamaze gushyira intwaro hasi bishyikiriza ingabo zacu FARDC zikambitse ikicanga muri Masisi. Iki ni ikimenyetso gikomeye cyane mu bikorwa byakozwe mu kurwanya imitwe yitwara gisirikare. Inkuru ya Radio Okapi ivuga ko Guverineri General Kontandima yabwiye abaturage ko ubu nta mishyikirano igikenewe, ari amahoro kandi abarwanyi bazabyubahiriza bazababarirwa. Yagize ati abaturage bacu barambiwe urugomo no gushimutwa mu ntara yacu, niyo mpamvu umukuru w'igihugu yadushyizeho muri ibihe bidasanzwe. Intego yacu no kugarura amahoro. Naje hano i Masisi gutangiza icyo gikorwa. Umuntu wese wemeye ku bushake gutanga intwaro azakirwa nk'inshuti, ariko utazabyubahiriza wese azafatwa nk'umwanzi w'igihugu. Ku bufatanye namwe tugomba kugarura umutekano. Kuva Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi Tshilombo yashyira intara za Kivu y'Amajyaruguru na Ituri mu bihe bidasanzwe zigahabwa n'abayobozi ba gisirikare na polisi, abarwanyi baturutse mu mitwe itandukanye batangiye gushyira intwaro hasi batinya ibitero by'ingabo za Kongo FARDC. Gusa leta ikavuga yuko bazababarirwa bagasubizwa mu buzima busanzwe nk'uko byagiye bigarukwaho. Guverineri wa gisirikare w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru Lieutenant General Ndima Constant yatangaje ko rero hagiye gutangira ibikorwa bya gisirikare byo guhanaguraho imitwe yitwaje intwaro ifite ibirindiro muri pariki y'igihugu ya Virunga. General Ndima yabitangaje kuwa kabiri ubwo yaganiraga n'itangazamakuru mu gace ka Kicanga muri teritwari ya Masisi. Yavuze ko umutwe wa Fdlr ugambiriye guhungabanya umutekano w'u Rwanda ari bo bahanze amaso cyane, ku buryo mu gihe cya vuba abarwanyi babo bazaba bamaze kuvanwa muri pariki ya Virunga bahinduye indiri. Cyakora cyo uyu musirikare yavuze ko ibitero byo guhiga Fdlr muri Virunga bizatangira nyuma y'ibikorwa bya gisirikare byo guhiga imitwe yitwaje intwaro bizakorerwa muri Masisi na Warikare, aho inyeshyamba zagiye zigarurira imidugudu itandukanye. Yagize ati igihe cyose tuzaba turangije Masisi tuzamanuka i Nyabyondo twerekeza i Warikare, aho tuzasoreza mu gice cy'amajyepfo kugira ngo dutangire icyiciro cya kabiri kigizwe no gusukura pariki ya Virunga mu rwego rwo kwikiza Fdlr n'indi mitwe yitwaje intwaro. FARDC yatangaje ko gahunda yayo yo guhanagura Fdlr mu gihe hari amagana y'inyeshyamba zinarimo izahoze muri Fdlr ziheruka kurambika intwaro hasi. Aba bayamanitse beretswe itangazamakuru kuwa mbere y'icyumweru, bakaba bari banafite imbunda zigera kuri 73. Ibitangazamakuru byo muri Kongo Kinshasa byatangaje ko abahoze muri Fdlr bayamanitse bagomba rero guhita boherezwa mu Rwanda mu gihe cya vuba. Bamwe mu bahoze ari inyeshyamba bakomeje kuyamanika ndetse no kwicwa umusubirizo nyuma y'ibihe bidasanzwe Perezida Tshisekedi yatangije mu ntara za Kivu y'Amajyaruguru na Ituri mu rwego rwo gukemura burundu ikibazo cy'imitwe yitwaje intwaro yayogoje ziriya ntara mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri Uganda abaminisitiri hafi 20 ntibarahiye kubera impamvu zifitanye isano n'icyorezo cya COVID-19 nk'uko amakuru atugira bivuga. Abagize guverinoma nshya ya Uganda bagera kuri 17 bananiwe kwitabira umuhango w'irahira kuwa mbere ushize, aho bamwe bananiwe kugeraho bagombaga rero kurahirira ku rubuga rw'ubwigenge rwa Kororo kubera ko bamwe rero bishyize mu kato kubera guhura n'abandi COVID-19, abandi barimo kuvurwa mu gihe abandi bapfushije ababo n'izindi mpamvu zikomeye cyane. Mu gihugu cya Uganda uza imbere ku rutonde rw'abaminisitiri batabashije kwitabira irahira
ni Minisitiri w'Intebe wungirije Rebecca Kadaga, Minisitiri ushinzwe ibikorwa bya East African Community Hilary Oneke, Minisitiri ushinzwe ibiza Maria Goretti Kitutu, ushinzwe ibibazo bya Kalamoja Judith na Bakoba, ushinzwe iterambere ry'imijyi na Cheptoris Mangusho, Minisitiri w'amazi n'ibidukikije. Hanyuma abandi ni Minisitiri muri Presidancy Babirye Mir Bararanda, intumwa nkuru ya leta Kiryowa Kiwanuka, kubera ko baherutse rero guhura n'abantu banduye COVID-19. Minisitiri w'imirimo ya leta Mururi Mukasa n'umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'ububanyi n'amahanga ushinzwe ibibazo byo mu karere John Murimba. Undi kandi utararahiye ni Dr. Monica Musenero wo mu biro bya Perezida ushinzwe ubumenyi ikoranabuhanga n'udushya wapfushije nyina mu gitondo cyo ku itariki yo kuwa mbere, ndetse n'umunyamabanga wa leta ushinzwe Triangle ya Ruwero ndetse n'akarere ka Rwenzori Alice Kaboyo. Igenwa rye ryanzwe kubera ibirego bya ruswa yavuzweho. Mu bandi batarahiye kandi nk'uko tubikesha ikinyamakuru The Independent harimo abanyamabanga ba leta batandukanye nka Fredi Kiakulaga, witwa Huda Orelo, Evelyn Anite, Henry Okero Oriem, Margaret Muhanga na Victoria Rusoke. Kugira ngo rero ugere aho umuhango kurahira wabereye, umuntu yasabwaga kwerekana ibisubizo by'uko yipimishije COVID-19. Ibirori byitabiriwe na Perezida Yoweri Kaguta Museveni na Madame Jeannette Museveni. Babonye indahiro za Vice President Major Retired Jessica Alupo, Minisitiri w'Intebe akaba n'umuyobozi w'ibikorwa bya Guverinoma Robina Nabanja, Minisitiri w'Intebe wungirije wa kabiri Moses Ari na Minisitiri w'Intebe wa gatatu Lukia Nakadama. Abandi barahiye ni Minisitiri w'Uburezi na Siporo Janet Kataha Museveni ndetse na Major General Retired Jim Muhwezi, Minisitiri w'Umutekano Hajat Misa Kabanda, Minisitiri w'Umurwa Mukuru wa Kampala n'ibikorwa by'imijyi Justin Kasure Lumumba, Minisitiri mu biro bya Minisitiri w'Intebe ushinzwe imirimo rusange Thomas Tayebwa n'umuhituzi wa Guverinoma Frank Tumwebaze, Minisitiri w'Ubuhinzi amatungo n'uburobyi n'abandi. Akaba rero bo barabashije kurahira, ariko abandi ntago byabakundiye kubera icyorezo cya COVID-19. Kuri uyu wa mbere Leta y'u Rwanda yashyizeho ingamba nshya zo kwirinda no gukumira virusi ya corona nyuma y'imibare myinshi y'abanduye yari yagaragaye. Muri izo ngamba harimo ingendo hagati y'intara n'umujyi wa Kigali ndetse n'ingendo hagati y'uturere n'utundi zahagaritswe. Hari kandi ibikorwa by'imyidagaduro n'imihango y'ubukwe nabyo byahagaritswe. Abaturage mu karere ka Rubavu mu Rwanda baravuga ko ubuzima bwatangiye kubamerera nabi kubera amabwiriza yaguma mu karere bamazemo iminsi. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Jean Baptiste Ndabananiye. Ubuzima sinavuga ngo bumeze neza kuko abakiriya baragabanutse, amasaha yo gukora yaragabanutse. Ntabwo ubuzima buri kugenda nk'ibisanzwe, ubuzima nyine busubira inyuma. Uko abantu batagicuruza nk'uko bacuruza buhora, n'ujya guhagasanga bafunza. Isaha bashyizeho ya saa 12 abantu niho bavuye ku kazi, nkatwe ducuruza tubura uko tugurisha. Yahindutse nabi, rimwe na rimwe ukanaburara kandi wiriwe ku kazi. Imaze kuburara inshuro imwe kandi no munsi ndagera ko ndi buburare. Ubuzima buri kuba bubi. Nk'ubu kuva mu gitondo turicaye, usibye umuntu umwe twakiriye muri atelier yose, kandi nta cyizere dufite ko turi bubone abandi kuko amasaha yo gutaha ari kwegereza. Ubuzima buri kuba bubi cyane. Bwabaye bubi. Ubuzima ndabona bwabaye bubi kabisa. Abo ni abaturage bo mu mirenge ya Rubavu, Gisenyi na Rugerero. Ijwi ry'Amerika yavuganye nabo kuri uyu wa mbere. Ni ku munsi wa gatanu nyuma y'uko Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu Jean Marie Vianney Gatabazi atanze amabwiriza yashyize akarere ka Rubavu muri guma mu karere, akanabuza ingendo kuva saa 1 z'ijoro kugeza saa 10 za mu gitondo muri aka karere. Gatabazi yavuze ko atanze aya mabwiriza ashingiye ku byemezo by'inama y'abaminisitiri yateranye ku wa 12 uku kwezi, kandi ko ayo mabwiriza agamije gufasha inzego zibishinzwe gukurikirana neza no kugenzura icyorezo cya virusi ya corona zifatanyije n'abaturage. Aba baravuga ko isaha abacuruzi bafungiraho iri kubatera igihombo. Gufunga amasaha abantu nibwo bari kuva mu kazi bakeneye kujya guhaha. Curuza ibijyanye n'amakara, igihombo cyo ntabwo cyabura kuza, mbona imibare nakora, ariko igihombo cyo kiba kirimo kuko buri kubireba, kuko ari nk'ukenera kuza kugura amakara akaba yayabura. Yaba guhamagara kuvuga ko bakabuze.
yego barahari. Ku munsi uhamagarwa n'abangahe? Hari n'igihe na batanu bageramo umuntu akabwira ko yatashye. Akazi ko gucuruza isambaza, saa moya ni mu rugo, saa 12 ni ugufunga. Nka mbere ni urugero, nimba naranguraga ibiro 5 ubu nsigaye ndangura 3 kugira birangire vuba. Hari n'igihe tubicyura ugasanga ni igihombo. Intero yaba twasanze mu nzu bakoreramo inkweto zizwi nka Made in Rwanda nimwe niyaba bamaze kuvuga ko ubucuruzi bwabo bwatangiye kwakubita ikiro. Nk'amafaranga turi guhomba aho birabyemezo bitangiriye hagabanutseho nka 70%, dusigaranye nka 25-30 gutya. Ntawaza gukoresha inkweto atari bugende, umuntu aza kuzikoresha ari uko ari bugiye Musanze, ari bugiye Igoma. Turi saa 8:54 nta mukiriya urabona ukaza gukoresha inkweto. Yaje umwe ari nawo ndi gukorera ubu ngubu, ariko nyeka ko yamasari bumfate n'ubundi ataje kuretira cyangwa se kugomba. Yego, yagombaga kumereza amafaranga 3,000, inyungu umuntu abafite nk'igihumbi. Ubwo si igihumbi nk'abantu dufite abana nuko tungana uko twese ntabwo cyadukwira, hano turi 3. Abana bazunguza yitwawe saa 9:16. Uwa mbere acuruza inyanya, uwa kabiri amafi. Ko wagiye akabari kutaha, ikiri kubitera ni guma mu karere kubera ko umuntu yajyaga gushaka nk'imari mu Ngororero cyangwa se mu Ruhengeri, umuntu yageze hano akabonamo akanyungu. Mbere natangiraga saa 2 saa 6 ngabandi atashye ngaba mfite